kidasanzwe mu marembo ya Goma ibintu birahindutse. Mu marembo y'umujyi wa Goma mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 birahindutse nyuma y'uko M23 imaze iminsi mu butasi bwayo yakira amakuru ko hari abakomando kabuhariwe b'igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi n'abacancuro batangiye kugenda basatira umujyi wa Goma. Kuri ubu M23 iri muri operasiyo yo kwitegura bikomeye ndetse mu bice bya Sake batangiye kugira ibyo bakora. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa ugiye kutubwira situation iri ku marembo ya Goma tukumva uko bihagaze. Mutama, waramutse neza? Yakeye neza. Ndagira ngo tubwire ibiri kubera ku marembo ya Goma, urumpa butumwa urambira uti bizindutse bihinduka. Yego niko bimeze n'igikorwa ya 23 irimo kandi yashizemo intege cyane kuko bahafite amakuru ko hari operation zateguwe mu buryo bw'ibanga ku ruhande rwa FARDC ku buryo aka gace karimo imitwe itandukanye y'abarwanyi yiyoberanyije ikorera mu giturage, ndetse bigaragara neza ko ahangaha n'abayobozi b'inzego z'ibanze bagiye bashyirwaho na M23 barimo batanga raporo kuri FARDC nk'aho ariyo ibagenga. Ni ikintu kidasanzwe rero ubona ko muri aka gace harimo ikibazo cy'umutekano cyane muke bikomeye, ubona ko M23 ariyo mpamvu yahagurutse ku rwego rwo hejuru ihashyira operasiyo ya research cyane ku mpande zose. Yego, nyine bihagaze gute? Utubwiye akantu ku kandi byatangiye ryari guhinduka, ibizakozwe n'ibiki? Yego, kuva aho ibitero bya drone byabereye mu mujyi wa Goma niho iki kintu cyabaye nk'aho bikanze, basa naho bakanguka mu buryo bwo gutekereza kuri ibi bintu, cyane ko ubizi ko muri ibi bice bya Sake habaga ibitero bitunguranye bya hato na hato, ariko akamuke neza ko ari n'agace kegereye pariki ya Virunga kandi mu ntera nto cyane ku buryo ukoreye igikorwa hano kidasanzwe kugira ngo ubashe kuhagera iyo bibaye ngombwa ko kwiyaka ntabwo ushobora kumenya aho yerekeye, bijyanye n'uko iyi pariki irimo ibice byinshi by'ubwisho kandi ubona ko ari agace keza umwanzi yakwifashisha. Niyo mpamvu ubona ko iyi centre yaha rero itajya iburamo imitwe y'abarwanyi ku ruhande rwa FARDC cyane b'uburyo ubwo ari bwo bwose, kuko uyu musako wabaye ni umusako wari ukomeye kandi watunguranye cyane mu masaha y'igicuku, aho basangaga mu giturage mu nzu y'umuntu ndetse umusaza n'umukecuru harimo imbunda zo mu bwoko bwa SMG AK-47 ndetse n'iziro nshaketi, kandi ugasanga irodinze atari bya bindi byo kuvuga ngo wenda ni ukuba bayibitse by'igihe kirekire, ahubwo ubona ko hari mu abari bazifite muri ubwo buryo bwa vuba babashije gusa naho bazisiga bijyanye na operasiyo yari ibayeho, ariko ubona ko n'ubundi bari bahari kugira abo bafata byagoranye, ntabwo babashije kugenda baboneka, ariko icyabonetse cyatanze amakuru ko abo bantu bahari ni izi ntwaro zagiye zisangwa mu baturage cyane, kandi bakimana amakuru n'ubusobanuro bw'uburyo bazitunzemo, ubona ko byanze bikunze zasaga naho babigishyiragaho ku mutwe kugira ngo batabazwa ba nyirazo aho bari. Mutama, tumaze iminsi n'ubundi twumva hariya mu bice byegereye Goma bigaragara ko hari abasirikare benshi binjiye. Kubirebana no kugira ngo babakuremo mu buryo bwa gisirikare bizaba byarakozwe? Icyabaye nk'ikibaho keretse yenda muri aka gace ka pariki ya Nyiragongo hano mu Birunga, niho ubona ko basa naho bakozemo operasiyo kandi nkeka ko n'ubu ikirimo, ariko muri aka gace ka pariki ya Virunga nta gace ubona ko bigoye kubisa naho bakagenzura, kuko imitwe myinshi yose isa naho igaba ibitero muri utu duce iba isa n'ikorera mu giturage hano cyane, ariyo mpamvu bashyizemo umusako, kuko operasiyo iyo bagiye kwikorera mu mashyamba ya pariki nta muntu babasha kubona. Nyuma ya operasiyo amasaha makeya igikorwa kidasanzwe kigahita kiba mu nkengero z'umujyi wa Goma. Nicyo bintu byabaye nk'aho bibavanga cyane, ubu ariyo mpamvu habayeho uyu musako wo ku rwego rwo hejuru, ariko ubona ko akari agace gasa n'akinjiriwe cyane kandi ko intwaro zirimo ari nyinshi ku buryo buhambaye. Hari abavuga ko hari abakomando ba FARDC babarinjiye Goma, zo urabivugaho iki? Niko bimeze, ni nayo mpamvu iyi operasiyo yakozwe kandi ubona ko ifite igihe kirekire, kuko ni amakuru bari bafite
ubwo wumvaga aya makuru hirya no hino acicikana ko Goma mu nkengero zayo yinjiriwe kandi ibitero biri bugufi byari byateguwe koko cyane, ahubwo habaho ikosa ryabayeho utamenye ibyo ari byo byaturutse kuri FARDC ku buryo ubona ko operasiyo yabo yabaye nk'iteyaringa, ariko ubundi na n'ubu bisigisigi birimo ntabwo abasirikare bose ndetse n'intasi zari zateguye zose zari zabasha kugaragara muri uyu mujyi wa Goma zikirimo. Yego, ku bijyanye no kugira ngo wenda mu kuzinda agisi Wazalendo bagenda bagabanywa, ho hakozwe iki? Ni ikintu ubona ko M23 isa naho yabihagurukiye cyane, kuko cyari ikibazo cyane, kuko wajyaga kubona ukabona izi operasiyo za Wazalendo ndetse na FARDC zibereye mu bice bigenzurwa na M23 bikagutungura uburyo abo bahageze, ariko urabona ko ni icyuho cyari cyatanzwe na M23 ko hari ibice byinshi itajya ibasha kugenzura bijyanye hari n'ingano y'abasirikare bafite, ugasanga ni icyuho kinini ku buryo umwanzi kuyifashisha byoroshye, ari nabwo buryo ubona ko muri iyi minsi n'ubundi aha hantu hari icyuho gikomeye, kuko simpamya ko babona ingabo zibasha kugenzura ipariki ya Virunga ku buryo nta mwanzi babangikanyamo kandi wajya akorera ibikorwa bye muri uyu mujyi wa Goma, ku buryo umutekano wawo bisaba imbaraga nyinshi ndetse n'ingabo nyinshi kugira ngo babashe kuwugenzura 100%. ese ije mu mpinduka nshya cyane muri ibi bice bya Masisi, ubona ko byari bisa n'ibitekanye cyane kuba aka gace kwari bisa naho kigaruriwe na M23 mu gihe kirekire, ndetse ubona ko batanateganyaga ko hari ibitero byahagabwa mu buryo butunguranye kuri uru rwego, ariko ubona ko byanze bikunze bijyanye n'ibitero byaramutse muri iki gitero cy'uyu munsi ku ruhande rwa FARDC ndetse haba mu kirere no ku butaka, ni ikintu ubona ko cyane kigiye gusa naho kigora cyane M23 mu buryo bwo guhangana nacyo muri iki gice cya Mushaki, kandi ubona ari igice gisa naho kiri muri Nord Kivu hagati, ubona ko mu nce z'imbere ukomeje hafashwe cyane na M23 ahakara agace k'ubugenzuzi buhanitse cyane kuba katavugirwaga no ku ruhande rwa FARDC. Rero ni ikintu gikomeye cyane FARDC ikoze, ubona kirimo imbaraga nyinshi ndetse zihambaye kuba badominiye igice nk'iki ngiki bakagisatira mu buryo bwo hasi ndetse no mu kirere. Ni ibintu biri bugore M23 gusa naho yabasha kwiyambura uyu mwanzi uri muri karo gace, ubona ko ikirere cyabo yakinjiye ku rwego rwo hejuru, biba bigoranye kuba wahangana n'ibitero biri ku butaka, kandi bari gukoresha drone zihambaye zigaragara ko zije vuba, kandi ubona ko M23 itarabasha kugenzura neza ubwirinzi bw'ikirere hano muri aka gace, kuko ubona ko kinjiriwe ku rwego rwo hejuru. Yego, kugeza ubu aba FARDC bari kuza mu by'ukuri barangana buguta bari muri operasiyo, ese ni abantu benshi cyangwa ni udutsinda duto duto, bihagaze gute kugeza ubu ngubu mutanga? Ni abasirikare bafatika cyane ndetse bari ku rwego rwo hejuru, ubona ko ari amatsinda yateguwe, nta basirikare batakataka barimo, kuko ari abasirikare bari kuri frontline, ni abasirikare b'aba special forces babigize umwuga kandi baherekejwe na kavaringi za artillery bari inyuma, ndetse ubona ko n'ubwirinzi bw'ikirere buhari, drone n'indege mu buryo bushoboka. Iki ni ikintu gishobora kuba kiri bugire ikintu gihindura cyane muri kano gace, ku buryo hashobora kuboneka amakuru adasanzwe mu masaha ari imbere bijyanye na operasiyo iri muri kano gace imbaraga ifite. Yego, kugeza ubu ku birebana n'ibijyanye n'urujya n'uruza ku ruhande rwa M23, ese M23 nayo iri kuzana abasirikare muri ibyo bice kugira ngo hongerwe imbaraga nk'uko twagiye tubona operasiyo zikorwa mu bindi bice, FARDC ikagenda izana abasirikare? Yego, niko bimeze muri iki gice cya Sake, naho hari urujya n'uruza rw'ingabo ziri guturuka muri iki gice cya Goma ndetse na za Rumanga hariya, ubona ko ari umusaga uje mu buryo bwihuse, kuko ubona ko byanze bikunze hatabayemo umusaga ifatika muri kano gace kugira ngo babashe kuba bakwigarurira ibice baba bamaze gufata nyuma y'amasaha atandukanye byaza kubagora, ariko musaga irahari ku rwego rwo hejuru, ubona ko bari gukumirwa n'ikirere kuba drone zishobora kuba zabangiza cyangwa zikangiza konvoyi zabo, ariko musaga irahari, ndetse urabona ko situation muri kano gace kasatira za Kicanga na Mushaki ari urujya n'uruza rw'ingabo
M23 ku buryo ubona ko nazo zabijemo neza mu buryo bw'ubutabazi bwihuse bwo kuba barengera aka gace kuba katakwigarurirwa na FARDC. Mutamu ugereranyije cyangwa utubwiye kugeza ubu ni nk'iyo mpamvu yabiri gutuma kugeza ubu ngubu FARDC ikomeza gushaka Masisi cyane kuruta ibindi bice byose yambuwe, impamvu niye kugeza ubu? Masisi urabona ko nta gace k'ingenzi cyane kuri FARDC bijyanye no kuba ari nka ibikota inkuru za M23 muri iki gice cya Rutshuru ndetse na Goma. Rero urabona ko hiyongeraho kiriya kirombe cya Rubaya kirimo amabuye y'agaciro kandi ubona ko cyatanzwe ku nkunga bahaye Amerika. Rero ni ikintu nabo ubwabo baribazwa ku bikorwa Amerika yari imaze gukora kuba batari kuyiha icyo yabasabye, kandi ntabwo watanga ikintu udafite mu buryo butaziguye. n'ubwo abantu babyibarijeho ngo kuki batanze agace batagenzura, bari biteze izi operasiyo ko zishobora kuba zahindura byinshi cyane ku buryo agace bagatanga gafite sekirite kandi kavuye mu maboko yabo. Rero ni byinshi bakurikiye muri aka gace cyane, kandi ubona ko iyi Masisi ari agace k'ingenzi cyane kuri FARDC ku rwego rwo hejuru bijyanye n'ubukungu yaba mu buhinzi ndetse no ku mabuye y'agaciro. Safari, kuba wenda aka gace karatanzwe kagahabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndakibaza muri izo operasiyo ziri kuba haba wenda hari izindi mbaraga zirimo zitari za FARDC, hakaba hari abandi bafatanyabikorwa baje gufasha FARDC wenda ku nyungu z'abahawe bino birombe? Ahangaha abafatanyabikorwa barimo nta bandi ni ba bacanshuro barimo b'ibihugu bitandukanye ndetse n'abasirikare bangwa. Urabona ko izi ngabo ziri kurwanira muri aka gace ari ingabo z'indobanure kabisa. Urabona ko ari uniti z'indobanure rwose zitavangiye, ubona ko byateguwe. Hashobora kuba nta bundi bufasha bukomeye bwo hanze, ariko no ku kijyanye n'izi drone ziri gukoreshwa urabona ko ni drone zifite imbaraga kandi ubona zidasanzwe. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko iyo operasiyo yateguwe igihe kinini cyane, kandi ubona ko iramutse yarinze haba hari ikibazo cy'igihombo gikomeye kuri apote ya FARDC. Yego, wenda ikindi nakubaza mbere ko wenda turi buze kuva kuri izi aksi zo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ukurikije urugamba ruri kubera ahangaha, ni nk'ibintu ubona ko bishobora kuza kumara igihe kinini cyangwa ni mu buryo bw'ahitandirani bitazamara igihe kinini? Iki ni ikintu ubona gishobora kutamara igihe kinini keretse habayeho imbaraga z'umurengera zikaze ku ruhande rwa FARDC, kuko ni ikintu nawe wiyumvisha nk'umuntu uzi ibi bice uburyo babaye nk'abinjira hano basize ibice bya za Ngungu ndetse iyo bita za Nyamitabone umuzenguruko w'aka gace. Bari kwataka aho banyuze he Mutama? Ku batahazi wenda unadusobanurira hameze gute? Bari kwataka banyuze wa mugani ni gute bagera aho ngaho kandi Ngungu batagenzura, bari kunyura he? Ahangaha urabona iki gice cya Mushaki ni igice kirimo amasangano y'imihanda myinshi kandi aturuka mu bice bitandukanye, ariko byose ureba bigenzurwa na M23. Rero buriya hari uburyo abantu bamenyereye bitewe n'ibihugu babamo, bakabona ko ibi bintu bya teritwari ukuntu zibarwa hano kugeza ku rwego rwo hasi ku tuntu dutoya ni ibintu byagutse. Ushobora gusanga defense ya M23 iri hano Gicanga, kugira ngo ugere ku yindi ugasanga ukoresheje ibirometero birenga 50 cyangwa 60. Rero ikiwo kiba kiri hagati ni byinshi cyane, hano amayira yaje akagera hano ni menshi udaciye muri pozisiyo za M23. Gusa ikibazo kiriho cyane ni uburyo bamaze gutahura ko izi force ziri muri kano gace kugira ngo babashe gusohokamo. Nibyo nkubwira ko bisaba imbaraga nyinshi kuri FARDC cyane, ku buryo ubona ko bashobora kuba bafite ikintu bizeye cyane ku mirwano mu rwego rw'ikirere, ku buryo bakoresha ikirere cyane mu buryo bwo guhashya abaza gutanga umusada muri kano gace, ku buryo abo kuri front line batahura n'ikibazo cyo kuba baraswa impande zose. Yego, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mbere ko turi buze kwava Mutama tuje ahandi, ndashaka kubaza izindi akise kugeza ubu ziri kuberaho urugamba ni izi? Izindi akise ziriho urugamba ni muri aka gace ka Gatoyi, hari hasa naho hacecetse, ariko ubona ko hariyo pozisiyo nyinshi za M23 zabaye nk'izigota Wazalendo na FDL muri kano gace, ubwo harimo aberekeye bakajya mu bindi bice cyane bisa naho bagezeho bakagenga amadefensi
anakomeye, ariko muri aka gace ka Gatoyi hari uduce babaye nk'abazingiyamo FDLR kuri iki gitondo ndetse n'igicamunsi cy'ejo habayeho imirwano y'uburyo bwo gushaka amayira yo kwirengera kugira ngo babashe gusohoka muri utu duce barimo, kuko ni utw'amashyamba. Kubona ibyo kurya ni ibintu biri kubagora kandi icyumweru kirarenga bari muri aka gace. Rero ubu barimo baradomina kandi Musada basa naho babatereranye mu buryo ki ubona ko babasha kuhakurwa na Musada wo kuba bakohereza indege cyangwa drone, ariko ntibyashobotse kuri akote ya FARDC. Ntawamenya impamvu babayeho gutereranwa kuri ubu buryo. Ubu rero ni ikintu kibagoye, ariko ubona ko intego ya 23 ifite yo yakaniye gushaka kubafata bose ari bazima, ndetse nta niyo barashe bitewe n'intege nkeya bafite muri iki gihe bijyanye n'imibereho bafite muri kano gace bagotewemo. Yego Mutama, reka rero tuve muri Nord Kivu tujye muri Sud Kivu, naho utubwire Sud Kivu Mwenga naho ku munsi w'ejo ntizari zoroshye, ndetse anawuvira naho hari gukorwa deployment ku kigero gikomeye. Ndagira ngo twinjize muri Sud Kivu naho tubwire biri kugenda biheba ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse turebe n'uburyo sene social ihagaze kugeza ubu. Yego, reka henda mbere muri iyi side ya Gakenke hano mu Minembwe ubona ko imirwano naho bisa naho FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi banze kuva kwizimana n'ubu, aho bakubitiwe mu mikeke na n'ubu bakigaba ibitero bisa naho ari ibidoranja, ku buryo ubona ko banze kuva kwizima ku rwego rwo hejuru, ariko bari kwahurira n'ikibazo gikomeye kuko M23 twirwanaho muri tuno duce yari yubatse ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko iyo bagerageje kuzamuka basa naho bagaye igitero muri utu duce twa Gakenke basubizwa Rugezi ndetse na za Mukoko, ariho imirwano isa naho yaremesheje kuri iki gitondo cy'uyu munsi ikivugira. Ariko ubona ko byanze bikunze M23 kuri isi ifite n'intego zayo, ubona ko ishaka kuberekeza muri iki gice cyo hasi za Mukoko, mu buryo ki bo bavuga ibintu bya teritwari ukuntu zibarwa hano kugeza ku rwego rwo hasi ku tuntu dutoya, ni ibintu byagutse. Ushobora gusanga defense ya M23 iri hano Gicanga, kugira ngo ugere ku yindi ugasanga ukoresheje ibirometero birenga 50 cyangwa 60. Rero icyuho kiba kiri hagati ni byinshi cyane, hano amayira yaza akagera hano ni menshi udaciye muri pozisiyo za M23. Gusa ikibazo kiriho cyane ni uburyo bamaze gutahura ko izi force ziri muri kano gace kugira ngo babashe gusohokamo. Nibyo nkubwira ko bisaba imbaraga nyinshi kuri FARDC cyane, ku buryo ubona ko bashobora kuba bafite ikintu bizeye cyane ku mirwano mu rwego rw'ikirere, ku buryo bakoresha ikirere cyane mu buryo bwo guhashya abaza gutanga Musada muri kano gace, ku buryo abo kuri front line batahura n'ikibazo cyo kuba baraswa impande zose. Yego, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mbere ko turi buze kwava Mutama tujya handi, ndashaka kubaza izindi akise kugeza ubu ziri kuberaho urugamba ni izi? Izindi akise ziriho urugamba ni muri aka gace ka Gatoyi, hari hasa naho hacecetse, ariko ubona ko hariyo pozisiyo nyinshi za M23 zabaye nk'izigota Wazalendo na FDLR muri kano gace, ubwo harimo aberekeye bakajya mu bindi bice cyane bisa naho bagezeho bakagenga amadifensi anakomeye. Ariko muri aka gace ka Gatoyi hari uduce babaye nk'abazingiyamo FDLR kuri iki gitondo ndetse n'igicamunsi cy'ejo habayeho imirwano y'uburyo bwo gushaka amayira yo kwirengera kugira ngo babashe gusohoka muri utu duce barimo, kuko ni utw'amashyamba. Kubona ibyo kurya ni ibintu biri kubagora kandi icyumweru kirarenga bari muri aka gace. Rero ubu barimo baradomina kandi Musada basa naho babatereranye mu buryo ki ubona ko babasha kuhakurwa na Musada wo kuba bakohereza indege cyangwa drone, ariko ntibyashobotse kuri akote ya FARDC. Ntawamenya impamvu babayeho gutereranwa kuri ubu buryo. Ubu rero ni ikintu kibagoye, ariko ubona ko intego ya 23 ifite yo yakaniye gushaka kubafata bose ari bazima, ndetse nta niyo barashe bitewe n'intege nkeya bafite muri iki gihe bijyanye n'imibereho bafite muri kano gace bagotewemo. Yego Mutama, reka rero tuve muri Nord Kivu tujye muri Sud Kivu, naho utubwire Sud Kivu Mwenga naho ku munsi w'ejo ntizari zoroshye, ndetse anawuvira naho hari gukorwa deployment ku kigero gikomeye. Ndagira ngo twinjize muri Sud Kivu naho
tubwire ibiri kugenda biheba ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse turebe n'uburyo sene sosiyali ihagaze kugeza ubu. yego reka wenda mbere muri iyi sayidi ya Gakenke hano mu Minembwe ubona ko imirwano naho isa naho FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi banze kuva ku izimana n'ubu aho bakubitiwe mu mikeke na n'ubu bakigaba ibitero bisa naho ari ibideranja ku buryo ubona ko banze kuva ku izima ku rwego rwo hejuru ariko bari kwahurira n'ikibazo gikomeye kuko M23 twirwanaho muri tuno duce yari yubatse ku rwego rwo hejuru ku buryo ubona ko iyo bagerageje kuzamuka basa naho bagaye ibitero muri utu duce twa Gakenke bashyirizwa Rugezi ndetse na za Mukoko ariho imirwano isa naho yaremesheje kuri iki gitondo cy'uyu munsi kivugira ariko ubona ko byanze bikunze M23 kuri misi ifite n'intego zayo ubona ko ishaka kuberekeza muri iki gice cyo hasi za Mukoko mu buryo ki bo bavuga ngo intego yabo nuko bagomba kubasubiza nyinshi za Baraka bakava muri iyi misozi miremire ya Minembwe. Yego reka noneho tugenda tugana ku musozo turebe wenda ibyo tutaba twibutse kukubaza nawe uduhido n'ido ku yandi makuru ufite tutibutse mu gihe cy'umunota umwe n'igice udutembereze wenda ku byo tutakubajije uduhido n'ido ku tuntu n'utundi. Yego ku kantu nagarukaho cyane muri iki gice cya Minembwe ubona ko MSDP rwanaho M23 ziri muri iki gice zimaze gusa naho zubaka ikintu cy'urukuta kandi bari gutegura operasiyo idasanzwe cyane. Ayo ni amakuru ku gihe rwose batangarije kuko bafite amakuru yo ku rwego rwo hejuru y'uko ndetse mu minsi nk'ibiri ibi bice byo hasi za Baraka hashobora kuba hari imirwano ikaze cyane mu buryo bwo gushaka gusa naho bahigarurira bitewe no kurambirwa ibitero biri kubera muri iki gice cya Minembwe bya buri munsi kandi ubona ko nko ku gitondo cy'uyu munsi bagejeje ku rwego rwo kugaba ibitero mu gace katarimo defense z'igisirikare ndetse bakarasa amasasu adasubizwa mu ngo z'abaturage barimo gushaka ibyo kurya. Ubona ko ari ikintu kibabaje kinarambiranye cyane muri iki gice cya Minembwe ariyo mpamvu M23 natwe irwanaho bafashe umwanzuro ukaniye cyane n'ibanga ntibiratangazwa ariko urabizi ko iby'urugamba bitajya bivugwa bitaraba. Ni igitero kiri gutegurwa simusiga gishobora kuba kiri bugere muri Baraka mu buryo bwo gukumira ibi bitero bya buri munsi kuko ubona ko musada wose operasiyo zose zitegurwa ari nkaho ariyo zituruka. Yego Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego urakoze cyane.